مرحبا لوا گودارین پال پودکستی. از عمر فاروق بران دوان خلکن پال پودکستی دا به پرسان دچم با شاعر نویسکار و ترجمانان و جوان جا باندستینم تینم گوهین و گوداران. دوی خلک دا میوان ما اکرم خوش باشه سر ترجمه کردن کشتنا چی ویکان خبر داده کو و اگل ناکم هم دچم خبر دانوی. لسر پرسین مین درباره معنی و قیمت کشتنا چی ویکان اکرم خوش باشه دبیجه وی دم اوجرا پیشی خواندی او پیوگری زاروکی خای کرمانجی و داده زانین کو وی حتی نه دایدمت کرمانجی داجی کتاب که او کس نزدیکی وی نخواندیه و سر قرار ترجمه کردن کشتنا چی ویکان اکرم خوش باشه دبیجه دم وی این کتاب تخواندیه و قرار ورگرانه نوی دایه. رفترتوک پشتی که من زاننگه فداند که در بررسی میارستیم ترکیه‌وی با من هبو لی من ترکیه‌وی نخواند مگوز انگلیزی‌وی بخونم وی باشتر به و من چو یکی چاپین اول لیم پرتوگی هبو کن من لصحابه که پیدا کرد یعنی من چوا خواند پرتوگی تاثیره که گلکی زیده لمن کرد جیانا که پرتوگی بحثی دکر جیانا من بخوبو جی بلکی لامریکای بو لعتنگاریه که گلکی جمع دور بو لیبالی تشتی که هاتبو سر وان زاروکا هاتبون سر ما توانجی یعنی لوی داره امریکایی جی ایل هبون عشیر هبون بانوات هبون بنامال هبون تشتین وسا دجیانا ما تواده جی هبون ام بندا مزن بود وقتی که من خوان یعنی وکی که از وگرم زاروکاتیا خو تشتین هاتن سر من هات بنویساندنی هین من ده ادبیات کرمانجی به خود جی رومانه که وسا نخواندیه که او قاسی نزیکی منه تشتی که من او پرتوک خواند هین ده بیواجویا خواندنی دا من گوازی وی پرتوکی روژه که ورگرن ما کرمانجی هنگی درفت چه نبون چند سالا دورا درفت چه بو و درفت چه بو شون داجی من دست بگیر ورگرن یعنی همه در روژه اول داجی از بیجی من او بریار دا بو بخواه استانبول اوقاتی دکی کرم کوچ باشه اما رفتکن که که اوقاتی تسیده که چاوا لبرگراوی کریه اوقات اکرم کوچ باشه دبیجه کاریوی کریه که او ان دیالوگ نکوکی این کتابه هین خاشتر ورگرینه امجی لوی ولاتی پاریزری دکن پاریزریا بندستن لوی مملکتی تشتین که تین سر آتیکاس فینج تین سر پاریزرین مجی ام بی تشتی نزیک و دبینن و جی مخابنیه که هین لولاتی ما او تیکوشینا پاریزران خباتکار ماف مروان هین نکتن ناب ادبیاتی باوی کی سرکفتی نبونه مجارن ادبیاتی اوش جی مخابنیه لی تاثیر کوی یا وساجی هلبت لسر من چی بو در وی زاروبتیه آتیکاس فینچی وکی پارچه که جیانا من بو خیره پاریزریا من چواگی هشته جبر که دورده نقاشین حقوقی هنه نقاشین حقوقی تینا کرنی و آتیکاس فینچ دخوازه وان ریزیکین حقوقی پرنسیبین حقوقی به زمان زاروکان به زاروکین خوب دفهم کرنی اجبر که از جی دزانم که حقوق چیه و پرنسیبین حقوقی چنه در وی آتیکاس فینچ چیه تخوازه بوان گوتنان چه هینی زاروکین خوب که جبر که وان تشتا از دزانن با من هیسانتر بو ورگرم دنوان مجارا یعنی من با هوایی که ورگرم که براستی زاروکین کرجی بکاره کنجی فهم بکن نویسکارا کشتنا چی ویکان هارپرلی دوری مدیا سکینیه و سر حیاتاوی معلومات کمن مجی تشتکی سرمیان به دست نخست سر حیات هارپرلی گاوان وی مسئله جه اکرم خوش باشه تپرسن او دبیجه نه حیات هارپرلی لکتاباوی تاثیر لوی کریه یعنی از بیجی وقتی که من پرتو خواند من و نگر یا لجیانا نویسکاری ننگری پرتو که بخود تاثیرک لسر من کر من وسا بریارده دورا من لنگری که نویسکار کیه چل که لی زیده آگاهی درباره ویدا توننه هارپرلی اینه که جواکی جی چاپمنی و در جیایه نخواستیه در که پیش درباره بر همه دا خبر بده و تشتا بویجه نه تنی درباره بر همه تاجی هر تم خوش جواکی دور خستیه لی تشتی که هم درباره جیانا ویدا دزانن چیه او رومان با آوه که هم دکارم بیجن آداپتاسیون جیانا وی بخویه باوی هارپرلی بخو پاریزره که دکوه مجلس ایالت آلابامای وکی آتیکاس فینچ و دیسا برای هارپرلی بخو هیا وکی جمعی در رومانی دا یعنی جیانا هارپرلی بخویه یا راستی او تشتی که هاتیه نویساندنی لسر پرسکا درباره زمان ترجمه وی اکرم کوچ باشه دبیجه وی دکشتنا چی ویکاندا لشونا پیو و هفوک و گرامر مکانیک خواستی معنی ورگرینه و چه چاوا هاتیه شنوی وی وسا ورگراندیه و دبیجه اگر ایرو رو کتابین کلاسیک ینج زمان هاتنه کرمانجی ناین خواندنه
gerek tercüman jî rûnin ser sebebên vê yekê bifikirin. Berî ku ez min dest bi wergerandina vê pirtûkê bikirim min Yusufê Kûyîcakî wergerim dibû ji Tirkî. Di wê wergerî de tecrübeyeke min e baş çêbû. Ya rastî min çend cara dobare lê nihêrib bû min zimanê xwe bi xwe jî guherandibû. Çimkî wergerandina berhemekê tenê li ser qalibên rêzimanî û wateyên peyvan û filan tu maneyekî nade. Dibe mirov maneya berhemê wergerîne. Ne hevokên wî, ne peyvên wî, ne gramera wî. Dibe mane bête wergerandinê. Îja ji bo maneyê jî berhemên wekî kuştina çivîkan dîmenekî radixin pêş çavê mervan. Wextê tu berhemê dixwînî dibe ew dîmen bê pêş çavê te. Heke ew dîmen neyê pêş çavê te tu nikarî temeke zêde jê nagirî. Ji bo raxistina vê dîmenê jî dibe zimanê te çawa be wisa be. Tu nikarî bawayekî mekanîk wê dîmenê rafî ber çavê xwîneran. Dibe xwîner wextê ku dixwîne bikaribe wî tiştî bibîne jî. Hewla min ew bû ya rastî. Tişê min dixwast ew bû. Deriya wergerandinê min hema bêje çi berhem ji zimanên din hatine wergerandin bo kurmancî min xwandibûm. Yani min gelekî xwandibûm ji îngilîzî û ji zimanên dî teva. Heta min çend berhem dabûne ber hev jî ka çawaye. Lê problemeke wiha derdiket pêşberî me. Yani berhemên ew qasî hêja klasîkên cîhanê îro ro hatine wergerandin bo kurmancî lê bi qasî berhemên ku bi kurmancî têne nivîsandinê nayne xwandinê. Yani qet hema bêje nayne xwandinê. Kes berê xwe nade wergera naxwîne. Di vir de problemek heye. Ew berhem gelekî hêjan e. Li hemû cîhanê hêjan e. Xwînerê Kurd çima naxwînin van berhema? Gelek delîlê vê hene. Yek ji wan jî ev tiştê ku min behsê kiriye ev e. Yani wextê ku tu berhemekî ji zimanê din werdigerînî tu wê berhemê nekî dilqekî Kurdî xwîner jê fêm nake. Xwîner ji hevokê fêm dike, ji peyvê fêm dike lê belê ew hevok ew peyv dîmenekî ranaxin ber çavê xwîner. Ji ber wê tenê femkirina peyvan û hevokan têrê nake. Ez vedigeriyam zarokatiya xwe min digot ez skot fînç bim, ez cem fînç bim, li wê derê bim. Minê ev mesele çawa bidîta, minê biçûye ji hevalekî xwe re çawa vegota. Heman tişt, heman bûyer, heman mane. Ew çawa bû min wisa nivîsî. Ez nehatim îro vê rojê min nego ka ez ê bi kurmanciya xwe ye îro çawa binivîsim. Na, kurmanciya resen, kurmanciya orjînal, kurmanciya ku derveyî hemû tesîrên biyanî ew bû. Ji ber wê ez vegeriyama wê rojê hema çawa be wisa jî min wergerand. Helbet li gor rêzimana rastnivîsîna kurmancî ya îro rûniştiye. Yani ji her alî ve kurmanciya ku me pê nivîsiye bi sedan pirtûk hatine nivîsandinê kurmanciya standard hêvî dikim ku here xweşa xwîneran jî yani bi vê yekê kêfxweş be. Ser sebebên necebandina tercümeyên din hinekî bihêrse Ekrem Koçbaşı. Yani tu wergerek da min ji xwe re nego baş e. Min tişek wisa nego. Çimkî wergera dîmenek ranexiste ber çavê min. Min dest pê kir ez neketime hundirê wê berhemê. Wergerbûna xwe nîşan dida. Digo eşkere digo ez wergerim. Wisa nabe. Wextê wisa bibe temekî ji berhemê nagirî. Di vir de min xwast çi bibe em bînin navên di vê berhemê de ji holê rakin. Min xwast yek bixwîne bêje kurmanciya hatiye nivîsandinê. Werger nîne. Ku wisa be tu dikarî bikevî nav wê berhemê ew dîmen pêş çavê te bê raxistinê. Wekî dinê ku wergerbûna xwe nîşan bide her zimanî de wisa ne. Tu temekê jê nabî, jê sar dibî. Ekrem Koçbaşı tevî ku bi kitabekî îddialı bi kuştina çivîkan dest bi tercümeyê kiriye jî dibêje ew naxwaze li ser tercümeyê dewam bike. Niyeta Koçbaşı ev e ku ew rûne romanekê binivîse. Berhemên ku meriv dixwaze wergerîne zimanê xwe zanî hene. Berhemên wisa zafin. Ez bi xwe naxwazim di wergerê da dewam bikim. Yani ez texmîn nakim ku ji vê şûn da wergereke dî bikim. Belkî em bêjin 10-15 salê dî rewş biguhere ew tişekî din lê bi vê ku ez wî tiştî naxwazim. Ez bi xwe dixwazim romanekê binivîsim bes ji zû ve dixwazim. Yani lê mesele xwastinê û jêhatinê du tiştên ji hev cuda ne. û karekî zehmet e jî. Yani ez ê binivîsim lê belê ez ê kingê binivîsim ez wê tiştî nizanim. Yani belkî 10 salê dîbe, belkî 5 salê dîbe, belkî 15 salê dîbe. Belkî ji min ney jî. Çimkî heta ku mirov dest pê neke mirovî tiştî nizane jî. Fikreke min heye lê belê bibe nebe ew ê nizanim.
لسر احتمال ورگرانان کتاباتنا هارپرلی گو ست وچمنه گل گرهنه کان دوام کشتنا چی بیکنه اکرم کوچ باشه دوز دیرکت بیجه او ناغازه ورگرینه. یا راستی او نه دواما به رومانه او دستپیکا رشنویسا دستپیکیه یا راستی هارپرلی اول دنویسه وی ناوی لیدکه ناوی تو کیل ماکن برد لیناکه وی ناوی لیدکه دنویسه جوشانخانه را دشینه با او اکی سر دا گلک گوهرتنان چه دکه هری داوی زفت گوهره تی ناوی ویج دگوهرینه وکی کشتنا چوی کن چاپ دکه لی او رشنویسین اول اوسا دمینن پشتی 45 سالی هارپرلی راد به وان وی وکی رومانکه جدا سر به خود دنویسه ای چاپ دکه اصل مسئله وی پرتوکی هنه که اوه جبر وی من نخواند یعنی وقت ورگراندنی داجی من نخواست تاثیر که جلی سر من چیکه چونکی تکلیا وی برهمه زیده یعنی یارست وکی رشنویسه وی یا اوله من نخواند لی دلی من تنه یعنی از نفکرم که ورگرینم یا راستی ده کشتنا چی بیکان دا هری زده چل تاثیر اکرم کوچ باشه کر وی گاوا کشتنا چی بیکان ورگران کی جان پاساژ و پرارافن به حیرانی و حسکرین ورگران لسر وی مراکامه بحثا فلسفه کتابی دکه ترجمان دوی پرتوکی دا هواکا هری زده بلا بیا وقتی که بحثا وی پرتوکی تکرنی هواکا هری زده بحثی تکرن هواکا که پچوکه دبیجه که رنگ دیران جیبه بی تو راستیان به دست بخین آتی کاس فینج وی هواکی جخیزه خورا دبیجه دبی وقتی انسان بحثا تشتکی دکن چه راستیه چه نراستیه تی چه واهیم ببین گوی خو بده رنگ دیران جیبه به تی راستیان به دست بخی دبیجه هر کس وی هواکی یا راستی جی دگره پرتوک به هواکی مشهور بیه لیباله با من هجایی یا وی پرتوکی ندوی هواکی دایا دوی پرتوکی دا هارپرلی فلسفه یک نشانی مده بحث فلسفه یک کریه که ام وی فلسفه ده آلبرت کامو دا دبینن یعنی بلکی گهدار مجیه بزانبن چیروکا سیسیفوس آلبرت کامو هیا آلبرت کامو چه دبیجه دوی چیروکی دا دبی انجام هر چه دبه بلا ببه مرو بزانبه مرو بسر ناکوه جی دبی مرو برخو بده دبی مرو تی بکوشه مسئله جیان اوه مرو جوی تی کوشینه و برخودانه تامکی لذتکی بگره نه انجامه چونکی گلک جاران انجامک به دست ناکوه هارپرلی جی دبی رومانی دا جسری حتی داوی بحثا وی یکی دکه باوی یکی سرگرتی بحثی دکه وقتی آتیکاس فینچ دوزا توم دگره آتیکاس فینچ دزانه که بسر ناکوه دزانه دوان شرط و مرجین وی روژه دوان روژان دا لامریکای جرمرشک نکاره لهمبر جرمسبیه کی پیش داد که هی سر کوه او نه تشتی که اوسا نه هاتیه دیتنی و نه پیکانه که دوی جواکه دا بیدیتنی جی لی آتیکاس فینچ دیسا جیوه دوزی دگره و هر چج دیسته دکه حتی دبیجه جاره که دبیجه مرو وقتا که دست بکاره کی تشتی که دکه مرو بزانه با که 1000 سالی بری نها بری هنگی ریل پیشیا مرو هاتیه گرتنی جی دبی مرو دیسا جی دست بکه و بگه هینه انجامه کین اجا او مسئله دبردم بنده که ده پاراگرافه که ده هارپرلی وی زلال دبیجه به دوی آتیکاس فینچ وقتی که آتیکاس فینچ گوره خود دیل دشینه با دو باز خانمی جنکه که پیره جرنه خوشه دجمنی جرمرشانش جرمرش حزناکه هر تم خبران زاروکین آتیکاس و آتیکاس را دبیجه لیدی ساجی آتیکاس گوره خودشینه باوی جنکین آتیکاس تورده دبیجه وقتی که جنک دمرش گوره خود دبیجه وسابو درباره تشتان دا فکرین وی بخو هفون فکرین گلکی جیین من جداتر دبکو گوره من جتره گوت اگر تاوسا خووندا نکره جیمنی تو بشاندای باوی دا که تجیره پرتوک بخونده تشتک هبو که من دخواست جوی هین ببین لشونا که تو ببیجی دلیری اوه که میرک چکه که بده دست خو من دخواست ببینی که دلیریا برا چیه دلیری اوه که مرو بزانه با که تیک چیه لیدی ساجی دست ببکه و خب بگه هین نداویه چه دبه بلا ببه مرف گم جاران بسر دکوه لیدی ساجی هن جاران بسر دکوه دو باز خانم بسر کد شهر آلی با لگور نیرینا وی او بی دین و دو جوه دنیای چو من حتی نها جوه دلیرتر تو کسک ناس نکریم پاراگراف هری زیدت چه خوشامن
اف پاراگرافه جبر کوی فلسفه باوی که اشکره ده شخص دو بوس خانم ایدا ده بیجه از دخوازم خوینر جی وقتی که وی پرتوکی ده خوینن بالا خو بدن وی فلسفه ده وی پرتوکی دا یعنی 20 سالی پشتی آلبرت کامو آتیه نویساندنی بلکی هارپر لی کامو خواندیه نخواندیه نزانم لبلی او فلسفه گله که باش ده وی رومانی ده بجی گریه گوتنا داوی ده گوتنا داوی دا اکرم کوچ باشه بانگ لگوتاران دکه کو کشتنا چی بکن بخوینن و رخنه اینها بگینن وی مرا پروشان جی آقا که پرتوک چاپ کرد از بیجن بلا خوینرین ما بخوینن چاوی خو بدن وی بر همه بخوینن و رخنه وانجی هبن گوتنه وانجی هبن بو چاپا دیان بو که باشتر جی ببر بلا مرا جی پار بکن هیوی دارم که تامه که جی بگلن براستی جی نتنه تامه که جی بگلن جی آتی کاس فینج گلتشتان جی هین ببن گودارین دلال اماتن داویا برنامه خواه حتی برنامه کتنا بمیوان بخاطر اوه